Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda none tariki 6 z'ukwa kane 2024. Amakuru yacu kabagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umuyobozi wa STT ishinjwa gucucura abanyarwanda yafunzwe. Ni mu gihe turakubwira ko hanze y'u Rwanda Uburundi abagore b'inshoreke bari guhigwa bukware bashinjwa gutera igihugu umwaku. Tukiri mu Burundi kandi turakubwira urujijo ku bihumbi by'imihoro bivugwa ko leta yaguze ikayiha imbonerakure. Naho muri RDC turakubwira ko FARDC yafashe umujyanama wa Nanga ashinja barimo Kabila na General Numbi gufasha M23. Tukiri muri RDC turakubwira ko AFS yahishuye icyababujije gufata Goma nuko bagombaga kuyifata. Hanze Afrika turakubwira ko abanyekireni babyutse baramutswa ibitero by'indege z'Uburusiya byahitanye imbaga. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana, nkurarikira kora subscribe, share, like, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kukugeraho. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Umuyobozi wa STT ishinjwa gucucura abanyarwanda arafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rufunze Uwimana Jean Marie Vianney wari umuyobozi wa kampani ya Super Free to Trade yakoraga mu buryo butemewe ubucuruzi bw'amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri avuga ko Uwimana akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, afite ikigo kimwanditseho cyitwa Super Free to Trade ikora ubucuruzi bw'amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kwa gatatu tariki 3 Mata nibwo uyu mugabo yatawe muri yombi. RIB ikavuga ko afungiwe kuri sitasiyo yayo ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Umuyobozi wa STT yatawe muri yombi nyuma y'iminsi mike banki nkuru y'igihugu ifunze ibikorwa by'iyi kampani yacuruzaga amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ni icyemezo cyagize ingaruka ku banyarwanda batari bake, dore ko abenshi bavuga ko bahombye amafaranga bari barashyizemo. RIB nyuma yo kumuta muri yombi yasabye abaturarwanda bose kwirinda kwishora mu bikorwa bya piramide cyangwa uruhererekane rw'amafaranga kuko bigira ingaruka ku bukungu bwabo. Ubu bwambuzi ahanini bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, aho babishya abantu ko nibagira amafaranga bashora bari buze kungukirwa amafaranga menshi kandi atari byo. Uru rwego kandi rwa RIB rwihanangirije abantu bishora mu bikorwa nk'ibyo bigamije kwigwizaho umutungo w'abandi bakoresheje uburiganya, ruvuga ko batazihanganirwa. Hanze y'u Rwanda reka twubwire ko Burundi abagore b'inshoreke bari guhigwa bukware bashinjwa gutera igihugu umwaku. Leta y'u Burundi yatangiye guhiga abagore b'inshoreke ikabatandukanya n'abari abagabo babo nyuma yo kubashinja gutera iki gihugu umwaku bigatuma kidatera imbere. Umukwabo wo kwirukana aba bagore umaze igihe ukorerwa mu bice bitandukanye by'u Burundi, by'umwihariko mu ntara ziherereye mu gice cy'amajyaruguru y'iki gihugu. Nko mu ntara ya Ngozi, ubuyobozi bwayo busobanura ko mbere yo gutangira kwirukana abagore b'inshoreke bwabanje gukora ubukangurambaga bwo gusobanura uburyo ki ubuharike bunyuranyije n'amahame ya Gikristo. Guverineri w'iyi ntara Minani Desire yabwira radio yitwa BTV ati kuva muri Mutarama twahagaritse icyiciro cyo kujya inama, hanyuma dutangira kwirukana mu ngo abagore bazibagamo ariko atari bo bemewe n'amategeko n'abagabo babo. Kugeza kwa 26 Werurwe twari tumaze kwirukana abagore 237 mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Kanza mu majyaruguru y'u Burundi ho inzego z'ubuyobozi zifatanyije n'imbonerakure zimaze kwirukana abagore barenga 200. Mbere yo kwirukana ngo habanza kurebwa niba ubana n'umugore wawe mu buryo bwemewe n'amategeko, basanga atari ko bimeze bagategeka umugabo gusubira kubana n'umugore we wa mbere, hanyuma inshoreke ikoherezwa iwabo. Amakuru avuga ko mu bagore bari kwirukanwa bagasubizwa iwabo harimo n'ababa bamaze imyaka 20 babana n'abagabo babo, ibinatuma abana babyaranye batandukanywa nabo. Ibi kandi ngo ni nako bimeze ku bagabo batandukanye n'abagore babo
kuko hari abari gutegekwa gusubirana n'abagore bamaze imyaka irenga 10 batandukanye nabo. Sibwo bwa mbere leta y'u Burundi ikora umukwabu wo kwirukana abagore b'inshoreke, kuko no muri 2017 ubw'iki gihugu cyari kiyobowe na Pierre Nkurunziza uyu mukwabu wigeze kubaho. Muri Werurwe uyu mwaka ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu muhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore, yavuze ko leta ye iteganya kwirukana abagore bose b'inshoreke bagasubira iwabo. Icyo gihe yumvikanye avuga ko Imana yaremeye umugabo umugore umwe, bityo ko nta mugabo n'umwe wemerewe gutunga abagore babiri. Tukiri muri iki gihugu turakubwira ku rujijo ku bihumbi by'imihoro bivugwa ko leta yaguze ikayiha imbonerakure. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko leta hari imihoro leta y'iki gihugu irimo guha urubyiruko rwo mu ishyaka rya CNDD nyuma yo kuyitumiza mu Bushinwa. Kuva mu mpera z'ukwezi gushize nibwo iyo mihoro yatangiye gutangwa nk'uko ikinyamakuru Le Monde kibivuga. Iki gitangazamakuru kivuga ko kuwa 19 Werurwe aribwo iyo mipanga yinjijwe mu Burundi itwawe n'amakamyo afite plaque zo muri Tanzania. Ayo makamyo kugira ngo yemererwe kwinjira mu Burundi byabanje kugorana, bijyanye n'uko abari bayatwaye banze kwereka abakozi b'ikigo BR gishinzwe abinjira n'abasohoka ibiranga iyo mizigo yari ipakiwe mu makamyo. Le Monde ivuga ko ngo byabaye ngombwa ko abategetsi bo hejuru bari batumije iriya mihoro batanga itegeko ry'uko ntawemerewe kuyisuzuma itaragera Bujumbura. Amakuru avuga ko iyi mihoro nyuma yo kugezwa i Burundi yahise irangira guhabwa imbonerakure, ndetse ko kuwa mbere tariki ya 2 Mata izo mu ntara ya Bujumbura arizo zari zitahiwe kuyihabwa. Umwe mu mbonerakure zayihawe yavuze ko we na bagenzi be babwiwe ko ariyo kurwanya umwanzi, yungamo ko muri iyo minsi abanzi b'amahoro n'umutekano ari benshi mu gihugu. Kugeza ubu ntiharamenyekana abanzi bugarije Burundi batumye bugura iriya mihoro, bivuga ko yari yuzuye kontineri enye. Andi makuru avuga ko mbere yuko iyi mihoro igera mu Burundi, Tanzania yari yayifatiriye ku mpamvu z'uko nta ruhushya rwanditse rwagaragazaga ko leta ya Gitega ariyo yayitumijeho, binajyanye n'uko imihoro ifatwa nk'intwaro. Bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagaye muri Tanzania asaba ko iriya mihoro yakwemererwa gutambuka, gusa Tanzania ikomeza kubyanga kugeza Uburundi buyohererejwe. Kugeza ubu yaba leta y'u Burundi cyangwa ishyaka rya CNDD na ruhande na rumwe ruragira icyo rusobanura ku by'iyi mipanga. Kwerekeje muri Kongo, FARDC yafashe umujyanama wa Nanga ashinja barimo Kabera na General Numbi gufasha M23. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyataye muri yombi Eric Nkubashe Bandu alias Marembe, wari umujyanama mu bya politiki wa Colonel Nanga uyobora ihuriro Alliance Flava Congo ribarizwamo umutwe wa M23. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge ubwo yamwerekaga itangazamakuru yavuze ko yafashwe n'ingabo zo mu mutwe udasanzwe wa RDC, nubwo andi makuru avuga ko yafatiwe muri Tanzania n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri iki gihugu mbere yo kumushyikiriza Kongo. Ekenge yabwiye itangazamakuru ko ubwo uyu mugabo yahatwaga ibibazo n'urwego RDC rushinzwe iperereza rya gisirikare, yavuze ko mubaha ubufasha bwa gisirikare AFS harimo Joseph Kabila wahoze ari perezida wa RDC na General John Numbi wigeze kuba umuyobozi mukuru wa polisi ya RDC. Hashyizwe mu majwi kandi Joseph Orehankoyi wigeze kuba minisitiri w'ubwikorezi n'itumanaho na Pashe Saiba wahoze ari umuyobozi mukuru ikigo African Deste. Kabila yongeye gushyirwa mu majwi mu gihe ubutegetsi bwa RDC bumaze iminsi butangaje ko yahunze igihugu nyuma yo kumushinja kuba ari we uri inyuma y'intambara ibera muri Kivu y'Amajyaruguru. Tukiri muri Kongo kandi AFS yahishuye icyababujije gufata Goma naho bagombaga kuyitegura. Jean Kemamba wakoze ari umuvugizi w'ishyaka rya MRC ndetse n'umudepite urutse kujya kwifatanya Alliance Flava Congo ya Colonel Nanga mu kiganiro na Media Congo Net i Brussels, yavuze ko yavuye muri iri shyaka kubera ko yumvaga atakiryiyumvamo kandi atagishoboye kubihisha.
Ikindi kandi yavuze ko atanagifite ubushake bwo gukurikira politiki itajyanye n'icyerekezo cye. Ati kuba umunyamuryango kwanjye muri AFS rero byari bifite inshingiro kubera icyemezo cyanjye cya politike no gushyira ubumenyi bwanjye mu murimo w'intambara w'ingenzi ku gihugu cyanjye, kandi icyo bita ikibazo cy'iburasirazuba ni ngombwa mu maso yanjye kandi ni ingenzi ku gihugu. Ntabwo ubwacyo ari ikibazo cy'iburasirazuba, ahubwo ni icya Kongo, imiyoborere yayo n'ejo hazaza. Yakomeje agira ati ibibazo byacuzwe nabi by'intambara, ibi twitwaje intwaro abavanywe mu byabo no kubura amahoro bimbwira byinshi. Data yari umusirikare kandi yapfiriye mu burasirazuba binyuze mu byo yiyemeje muri AFS. Naribwiye ni wenda nshobora gutanga umusanzu muto w'ubwenge kuri iki kibazo cyitwa ikibazo cy'iburasirazuba. Ku byerekeranye abanyekongo benshi bagiranye M23 n'u Rwanda, abayobozi bafata nk'umwanzi mukuru wa RDC. Ati tugomba gusobanura iyi nkuru, uyu ni umurimo wanjye cyane, nduhagarariye AFS mu muryango w'ubumwe bw'igihugu, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Amerika ya ruguru. Ni ukubera iki dukenera gusobanura iyi nkuru bwa mbere? Kubera ko ari ibinyoma, hanyuma kuko ntaho iganisha kubw'impamvu yoroshye cyane. U Rwanda ruzakomeza kuba umuturanyi ubuzima bwose n'ibindi bihugu 8 duhuje imipaka. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tubane neza hatitawe ku ngano yacu. Ubutunzi bwacu dukeneye u Rwanda nk'uko rudukeneye. Yakomeje agira ati nashoboye gusura u Rwanda, Angola n'ibindi bihugu duhana imbibi. Nahoraga mpura n'abanyekongo b'abaganga, abarimo abakozi bashakanye n'abagore baturuka muri ibi bihugu, harimo ibisekuruza byose bivanze, bavuga ko ari abanyekongo n'abanyarwanda cyangwa n'abanyekongo n'abanyengora, kandi kimwe n'abandi baturanyi bacu tugomba kugira icyerekezo kirenga imbibi nko mu Burayi muri iki gihe. Hanze Afurika, reka tukubwire ko abanyekirene babyutse baramutswa ibitero by'Uburusiya byahitanye imbaga. Byibuze abantu 6 baguye mu gitero cy'indege zitagira abadereva z'Uburusiya byarashwe mu mujyi wa Kharkiv muri Ukraine. Umuyobozi w'akarere ka Ihor-Terekevo yavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu indege zitagira abapiloti za Shahed zakozwe na Irani zangije inyubako nyinshi zirimo amazu yo kubamo muri uyu mujyi. Mu byumweru bike bishize ibindi bitero byari byibasiye Kharkiv, umujyi munini wegereye umupaka w'Uburusiya, nyuma y'uko kandi uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli rwerutse kuraswa rukagirwa umuyonga. Abayobozi ba Ukraine bari baherutse kuvuga ko uyu mujyi ushobora kwibasirwa n'igitero cy'Uburusiya, none byarangiye bikozwe. Bwana Terekove yanditse kuri porogaramu yohererezanya ubutumwa na Telegram ko iki gitero cyagabwe hatitawe ku ngaruka bisiga mu baturage. Ati iki gitero cyagabwe ku baturage ba Kharkiv badafite aho bahuriye n'urugamba. Yavuze ko ibi bishatse kwerekana ko Uburusiya ari igihugu cy'iterabwoba. Uretse abantu 10, byibuze abantu 10 bakomerekeye muri icyo gitero. Kwa kane ingabo z'Uburusiya zagabye igitero kuri Kharkiv n'indege zitagira abapilote, hapfa nibura 4 nk'uko abayobozi ba Ukraine babitangaza. Ni mu gihe ejo hashize kwa gatanu nabwo abayobozi bavuze ko abantu 4 bishwe, abandi barenga 20 barakomereka mu bitero bya misile mu mujyi wa Zaporizhia wo mu majyepfo. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Nkurayikira kora subscribe, share, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze bikugereho neza.